Dongkamukam arong supia long APHL si lamjai sarpo angtong ing tika tharapan hem kang samalong nang jokdet pen kang thum karnia sai ke dengpon. Daythar Saturday market along construction of market modernization and improvement program at the Hekpen MMIP Foundation Stone kang pupon. Ingdeng Troxike Brabhok ke chok India Independence ke plenglapen Azadi ka Amrit Mahotsav Katalonpon. Kardom nilibirta than bang pisami hem piteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera raddo anaphan kardom pajiriglo kardom. Tangte Pini Abirta lenon ang tonpen arjuponik sina. Robika Singh narpi pu inula sarpimar hempen kadri mate ingbodel. Nanglitum labang so photo ke theklong pen kupilo ke matha. Nanglitum labang so photo ke theklong pen okor janglang putong ke matha ma mate hemepi putong ke matha. Bonta lake hemepi ta kali lapen okor jang ta kali lake inula sarpimar. Alang liamen lake Robika Singh narpi pu lapen alang liarong lake langlok so dokrong hangarong puhenlo. Patumi pai cheklo ni pai kre hini arni anarlo por pai hini malom Robika Singh narpi hem penamat kadri. Penanso ancho et jun et penapit apinana bang hem arlo sangjo apit apiso bang hem ang hap attack pen lokang chek amat kadri. Puthot kadri pen apinana bang hongke bang ji apan un an ing hap cheklo bonta un edela jok puthot rajete ranga ong saratum apan phone call si a ong saratum hem lok ke check dam ansi hongke bang long loputa Robika Singh narpi apena nilituma pherangke apan birta nang pali. Birta nang pali atengke penansong bong thangna ta kache bohong ka ching chekave kupia joksi hempen ka julo ne thangna ta chini ne pusi nang pachini dun lason si samilangso police station ke parlo langlok so hawar dogrong hangarong amikar rajete rang apiso Robika Singh narpi api apo hem lake dongmukak monsing tok biarong puhenlo lasima dua bang phule Robika Singh narpi aphan theklong pusitami 9957035691 a number along birta nang pale vek thapusi kisung der rajete rang pensioning ripon labena lang lipenang pachini do na tenke na hogle dodam pusitami hem kache bang thuji aphan se chuning ripon Karbi anglong dongmukak pen singrong pi report Biswanath Karbi live. Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. Ingdeng Troxike Brabhok ke chok Indian Independence Pledge Against Drugs aputhak Kolonga High School along cheroktok amekangni. Ingdeng Troxike Brabhok ke chok India Independence Pledge Against Drugs aputhak nijang Karbi anglong arloke do Kolonga High School along cheroktok amekangni padupon. Non malom India long ri arlo along ta drugs ke choki junatum aphiong nang bat ongason thekdam long ajok patumini phai kre hini arni Kolonga High School along Sodak pen mate cheroktok amekangni lapen labang so me long aluhi sarpo aman pen chitongdun West Karbi Anglong District Mission Coordinator Hakim Rongpi West Karbi Anglong Deputy Commissioner Additional Deputy Commissioner atum chitongdun lapen halapu skulo somaratum aphan lothan bang phubang phiatum ta chitongdun ringti pen me pang chengpong lapen labang so me kang nialong cherok tok pen koson si labang so sailang no pen chepa jok thekji ma pua putha lam mesen ing samjin pen chethan chumun pa Karbi Anglong dongkamukam pen promesh terang report Biswanath Karbi live মই এটু কানে কব বিচাৰো বা মেসেজ দিব বিচাৰিছো একং কিকা নাটৰ জৰিয়তে আমি সমু মানে আমাৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছো তথা আমি সচেতন কৰিব বিচাৰিছো যে এই নাটৰ জৰিয়তে যাতে আমি ড্ৰাগছ সেৱন যাতে নকৰো বা সকলোৱে যাতে এই মেসেজৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে প্লেস এগেইনষ্ট ড্ৰাগছৰ যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে বা ৰাগিয়াল দ্ৰব্যসমূহ যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে সেই মেসেজটো আমি দিব বিচাৰিছো থ্ৰু নাটৰ জৰিয়তে আৰু এই নাট কেৱল আজি ইয়াত বুলি নহয় বিভিন্ন আমি বাটৰুৱা নাটো আমি কৰিব পাৰো গতিকে এই কাৰ্যসূচী আমি আৰু হাতত লৈ থাকিম তেওঁলোকক আমি ইয়াত আজি যিখন সজাগতা সভা পাতিলো তাতে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল যে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ওচৰত পাম
কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰলোভনত পৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনিৰ পৰা তেওঁলোকক কেনেকৈ আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক জনাব লাগিব তেওঁলোকে হয়তো নাজানিবও পাৰে কিছুমান মেডিকেল যিবিলাক তথ্য আছে বা ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ লগত জনালোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকে আজি খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান প্লেকাৰ্ড বনাইছে গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত প্লেকাৰ্ড বনোৱাৰ কাৰণে এইকাৰণে ভাল লাগিছে যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে অলপ হ'লেও ক'ৰবাত পঢ়িছে বা তেওঁলোকে নিজে সেইটো চিন্তা কৰিছে যেতিয়া নিজে চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি তাৰ বেয়া যিখিনি প্ৰভাৱ আছে তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব তো সেইটোৱে আমাৰ এই মূল লক্ষ্য গতিকে আমি বিভিন্ন স্কুলত এনেকৈ গৈ মানে অকল ধৰক আজি এইটো আৰম্ভণি নহয় যিহেতু পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ বিভিন্ন স্কুলত হৈ থাকিব তো সেইখিনি কাৰ্যসূচী আমি ল'ম Karbi ang longdong kamukam pen promeshte ang report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Dongkamukam arong sopia long APHLC lamjai sarpo angtong ingtika tharapan hemkang samalong nang jogdet pen kangthum karnia sai ke dengpon. Havar hapat ili Karbi khea pharman kachesong kang tangkring abang phulake APHLC lamjai sarpo angtong ingtika thar henlo mate APHLC asong henlo kedam tangarni jakhong achek loni phai isiarni aron repen asona case pabon ponsi raikom sai khia tum nep ingnang ponchek pen paisong kang toyar loke beng chok pen ajok Karbi kheilong riarat mang huprongson si mandetlo bonta patumini phai krehiniarni adab apor paisong kang toipen Karbi khenok be mate APHLC lamjai sarpo angtong ingtika thar bangso paisong kang toipen nang joklo lapen nang jok det pen Karbi khelapen tribal arat do an ameke prangpen kang tangkring pen kengkam kachejor thujia phan pangtang thu lasi puthot paisong kang tui pen ke jok arni ili Karbia khetum anokbe jok edlo pupen aronga je mate APHLC lamjai sarpo angtong ingtika thara phan difurong so pialong pen kangthum karnia sainang pangchengsi along kangthum karnia sai dengponlo lason si dongka mukam rong so pialong sitami towar kokli kache tok thong nok bia kumlen along radatum sarpi sarpu risoi jangatum pendang lok ongdunga muluk chetongsi APHLC lamjai sarpo mate khenok bia phan kangthum karnia sai ke ding misen pen pachon pon Kam kaca jual cengnya lambang ke Pini dan rangkai tu macam kilo lasi kaca jual ceng ji lason alam ke kali kaca semet laso kaca song long laso kaca song ke lake Karbi yang long atau kan orang tu cini lo atau kan utarat cini lo rakyat tu cini lo dak Karbi yang long laso tribal area lo non kacari bomatum non tribal tu mate tribal kalider tu maphan inglong so kalider tu maphan si dak mangka ani biki munda laka teglong hun lo sakuri boreng masai ki biben ke chenglok long le patap ki biben chenglok pinning election ki thura kuran ta bang phan si ticket bila em da pi thulang hala homostic ke bata longri ke ta jor thulang lage ke pila athi pi bangke tribal tu kelong nang jian mana bangke non tribal tu maan kasulong se thok dam erlo itu man mano mangke angsil laso kache song bangke che song bom loke nona bangke muthe dak ni nang bar problem bangke kache song bangke an su se pangtang thu po la pen thi burbur se che song po te tun vek nang po la ke ning ye thiblo kache song se la an se che song po tun vek nang po athema akapre ka towar ke ni tumke theglong de betlo la hello isu aparman non e prang Karbiang long sining pirthe rure tik la so Karbiang long ki thir long ki phan mangke klem nang kok polake non aso awe tum kem pachun che pote mo awe phan arbak bangkar bagdam loka bangke lake chok chelo hala so pap bangke tum cho enang lo so obe bangke ni la hello ki puji bu bangke tangde sar nang li paisong ar loke do isegla isman BJP workers claim bang futum angtong tikathar ke jerpe nang joklo koni BJP dun jui popula so puthar nang li lasi ni li pini ta puloke nili jela loke do sek nili banga be phi bache thang ta bare bangke lake ka phiri tum la pen ka chong hutum abanga be phi dam ke chong hutum loke di non nili bang do loke di non nili bang do nili hong number lo non bache thang thatto BJP dunjui bache thang thatto nili pisi claim ma nili tapi adha tum bangke ka phiri bangke la phatek long chiklo jon rachi tim beng jok lo po lage phiri pi ku se matha sita nili buji bu bangke aprang jong si nili kani je ka che song phe po pu den non ang jok phe pen thekep ning ye bu
la pen aprang nili hatte galo dobi aprang jong sinili ka che song ke kengkam ke protang ten non phatek ben jogder phike nili kengkaming koilo che song po la hello nili Karbi Anglong dongka mukam pen promesh derang report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Khirmi mate mir jenglang so LP school pen ME school along har ghar tiranga pwa thepi en pen armuche jenga sai ke dengpon. Pini pai che kloni phai kre ki thom arni khirmi mate mir jenglang so LP school pen ME school along har ghar tiranga pwa thepi en pen armuche jenga sai ke dengpon. Lapen lothan bang atum pen patir pipon si school a hempen rong arlo suding ase ke thepen Bharat Mata ki jai lapen Vande Mataram pu hang taram si lochar liao sumar do an atum lapen lothan bang atum pen akeng pen kungwai isian kungwai si methang school hemalong an chebang thulo Lothan bang mate headmaster Birhon ingtia hin pen Pini labang so ke deng pona jai meg aputhak Karbi Anglong ara do an aphan than pachini ponsi jasamet Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangaphan akero pipen mesen pen me pajutpon Nangli Pini labang so engdeng trok si kebra pho Indian Independent Day labang so katalon puthak nali Karbi Anglong ara phan same ithetheni thani nang nekam ahong lo than nili Karbi Anglong ara tumhan ning klong pen pining pen 75 year ke chok kusi kado Karbi tumhan antan nili ning klong pen kardom jupik lo apen nili men ke nirmoling tipu nili khirmi government school long headmaster nili pini litum la student tumpen adon ke dan mi bangke la awareness ke bani apha la so tiranga Karbi tumpulo lama ladon lama kang thur thegi phan la se adon tin da lama pang thur nang kusi Indian government pen kisunung lidu tarik ke thom pen tarik ke phong bong adon tin da lama thur nang kusi lang letum Indian Prime Minister pen la pen Assam long Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma si ratu ma chuningri lasu chuningri pen lang letum mat amana peng pi pon sin letum ta student do an ka bian pen adon ke tan sin letum pinin profession ke do ik letum ta apen lada ke nilitum ke LP pen ME school dora pet emulgation ga belang dan nilitum non ke dora pet lang apen aja takan nilitum claim rapet asi lada student do ipik apen LP school lang mang pan student ke ong ta 86 student do dak pining si te teacher ipik cheng lang ne pham siklion ni belang appointment ipi alang ni bang ke audit be pu alang ni BSc BSc teacher la khirmi long son lang habidang bon BSc teacher long loke lake Karbi Anglong asiam tuliram no hang watai li churu ignang ji la son educated sumbanang pi bangke pa an so se bang na pithunai kusi libna matha la peneli tum lada ME school ben electrical pangrum pe penitum bang pharoi sira bang kre thom student do dak bangke asi kado kawe student ben pinitu ning rong pik la pen Karbi Anglong asor phandan nili pu pan se li tum dei ning rong ji pinai the ining klong vet si vet pen sila so lama rum ma sili tum kato ka vet thek nang ji re nang education ben chenglok ke pathu ben chenglok ra ka me claim ben chenglok kato ka vet li tum claim pon nang ku sini Karbi Anglong ra phan chuning ri glo Karbi Anglong jerikin deng pen plenty crow report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Daithor Saturday market along construction of market modernization and improvement program at the Hekpen MMIP Foundation Stone Kangpupon. Lakha Inkoi Ratrok Dwarbagori MEC constituency Daithor police station ke parlo Daithor Saturday market along construction of market modernization and improvement program at the Hekpen MMIP Foundation Stone Kangpupon.
Labangso MMIP Foundation Stone Kangpupon along Chitongdun, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Local MAC and Education EM Karbi Autonomous Council Richard Tokbi, Duarbagori VDC Chairman Sarkoy Rongphar, Dalamara Municipal Board Mongol Singh Terang, Duarbagori Constituency BJP May Pusunaram Singnar, Duarbagori Constituency BJP Mondol Kongchun Bang Daniel Terang, Laben Party along Klemra Peratum Chitongdun. Bangso Foundation Stone Kangpupon along Dr. Numal Momin Kaningje Ponatenke, De Thorahi T MMIP scheme Dengpon Edlo, Lasi Prabjen Pen Otpon Poputa Ningjepon, Lapen De Thorahi T Pen Rongbongkara Towar Lapen, Diring SOPD scheme at Towar Sita Patangpon Po, Lapen Lang Parpana Delong Sita Prabjen Pen Otpon Poputa, Perangka Teng no Ningjepon. Order to Natun, new look development, rural economy to এটা মোদীজি কৈ আছে ডেভেলপ হ'ব লাগে ৰুৰেল এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব লাগে আমাৰ ৰুৰেল পপুলেশ্যনত আৰু সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰি মৰমৰ ইয়েল তেখেতৰ লগত আমি ফাউণ্ডেশ্যন লৈ কৰিলোঁ আৰু কাম খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰিব দিছোঁ যিমান সোনকালে কমপ্লিট হয় আমাৰ ইয়াৰ দুখীয়া মানুহবিলাকে পাহাৰৰ পৰা চব্জি আনি ইয়াতে বেচিব পাৰিব নিজৰ ঘৰত পেকত বনাই ইয়াতে বেচিব পাৰিব মানটো বেচিব পাৰিব আমাৰ আনাৰস ইয়াত ফেমাছ এইবিলাক বেচিব পাৰিব আৰু ৰিয়েলি ইট ইজ এ ভেৰি ডাইনামিক চেঞ্জ উইল টেক প্লেচ ইন দেশত এটা খুব আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব গৈছে যিটো ৰাইজে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ভোট দিছিলে বিজেপি চৰকাৰক আৰু বিজেপি চৰকাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমি পৰিৱৰ্তন যিটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো ৰাইজে দেখিছে আৰু ইন ফিউচাৰ that rapid changes will take place in Karbi Anglong. Karbi Anglong will not go backtrack, it will proceed forward. Sir, Diringot ka rasta banaisile eতিয়ালৈকে আদায় হোৱা নাই SOPD পৰা কৈছে এটা হৈ যাব তো ৰেইনিং সিজন আছে ইলেকশ্যন আগত আদায় হ'ব বুলি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই স্যাৰ ইলেকশ্যন আগত আমি কৰিছিলে ইলেকশ্যন আগত আৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া কমপ্লিট হ'ব লেট দ্য ৰেইন ষ্টপ বৰষুণত বনাই দিলে 2 মাহত ভাঙি যাব আপোনালোকে লিখিব 2 নম্বৰী কাম কৰিছে তো হৈ যাব আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজো হৈছে আকৌ আমাৰ একটু Kaziranga Pen Rovelson Rongpi report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Ingdeng Troxike Prabho ke chok India Independence ke plengla pen Azadi ka Amrit Mahotsav Katalon pan. Lakha Inkoira isi Borjan constituency ar loke do arong Kanya be Lakha isi along ta VDP Klembang Phubang Phietum Patirpi Ponsi Ingdeng Troxike Prabho Azadi ka Amrit Mahotsav Mesen pen Katalon pon. Aduntu det pialama mati Indian National Flag sita mekang thurpadopon labangso Azadi ka Amrit Mahotsav along bang trokke pra hinia munit RDP dun lapen VDP chun bang Horen Singnar lapen alang lilong ka cherap dun laki sang pikare Singnar pi VDP me phicherap dun pusi birta long dun Aduntu labangso Azadi ka Amrit Mahotsav katalon aning ka cheparong pen ke pathua hinta me saideng pon ke pathua sai laki kabaddi lapen ke kat ka chingbai pusi birta nang thandu Lapen VDP claim chun bang Horen Singnar ka ningje tekangke ilitum Bharat ang kangalong ke duamunit ining isivet pen si donangji lapen ke pinila pusona me ke ilitum chetong verve lasi central government pen ke pathega kaman ke ilitum kroidunang popusi than pachini tekan Aduntu det pialama mate national flag sitame adon tin ta chetar et nangji pusi than tekan Labangso Ingdeng Troxike Prabho Independence Azadi ka Amrit Mahotsav Patirpi Ponatuma men lake Sangpi Sanuka Rongpipi Kongchun Bangpi Asha Sangpi Lokhitimungpi ICDS worker Thare Siken Singnar VDP Kongchun Bang Sangpi Kare Singnar pi VDP Maypi polling station Dilai Lapen Sangpi Nazima Singnar pi member Chetongdun Organized bank lal play ki host la so program organized bank ke main VDP la pen wo main VDP se organized wai pista me arong pen kaddo ka vi gambura la pen rong arat kaddo ka vi stami nang chirap chitu dun kaddo ka vi tum da chitong perlo la so 75 azadi ka Amrit Mahotsav pulong ke talon along ning cheparong la pen amu het kaddo ka vi ta khila dhula anstame ning cheparong rinti
la si ningarong pen ladak pini chun lo kadu kavi chitong pet si Karbi Anglong Borjan pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi live. Tangte Pini Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kavi phanta kurwang thu la pen do me thakmi.